Kĩgomano kĩrĩa kĩrehete hamwe atongoria kuma matũra-inĩ ma kaunti ya Machakos. Muoroto wa kĩgomano gĩkĩ nĩ gũthomithia atumia arĩa mekinyĩtie bata wa kwĩyumĩria mĩaka-inĩ ya utongoria ona thengia wa amwe kwaga kũiyũkia iturwa cia ũteti gĩthurano kĩhĩtũku. Bado hatujafika ile katiba imesema ya 2/3, na kwa hivyo tunaangalia ni changamoto zipi, changamoto gani zile akina mama wanazopitia ili kuingia katika nyadhifa hizi za uongozi, na ndio maana tunakuja kuengage communities so that katika meza ya kuamua vile nchi itaendeshwa kila mtu awe na mwakilishi wake katika hiyo meza. Kĩgomano gĩkĩ gĩtabanĩtio nĩ ngwatanĩro ya atumia a mbunge nĩyo KIWOPA arĩa marĩ na mawathe onao makĩgunĩka na gĩthomo gĩkĩ. Tuongee na tujiulize maswali, tujue kwa nini. Why is it that women and PWDs pia youth hawako katika ile meza wakati wa kuchaguliwa? Mbona hawachaguliwi vizuri? And I'm happy kwa sababu watu wameanza kufungua roho, kufungua nini na kuongea. Hamwe na ũguo nĩ mahinyĩrĩirio bata wa kũnina ndũgamano gatagatĩ ka atumia na makĩria gwakinya nĩ maũndũ ma kwarahũrana. Watu husema ati wanawake ndio adui ya wanawake wenzao. Kwa hivyo hapa wanawake wamepitisha resolution ya kwamba come 2027 watasimama na wamama na wataweza kuchagua wamama. Hawatachagua wamama tu kwa sababu ni wamama, lakini watachagua viongozi ambao wanaweza kuongoza na ambao wanaweza kudeliver. Nĩ mathomithĩtio maingĩ megiĩ ũtongoria na makĩria ũrĩa ũtongoria ũcio ũbatiĩ kũguna mũingĩ ũrĩa ũmehokagĩra iturwa cia wathani. Pia watafunzwa roles za viongozi. Kama ni women rep wajue women rep kazi yake ni nini, kama ni senator kazi yake ni nini, kama ni MP kazi yake ni nini, kama ni MCA kazi yake ni nini, na role pia ya governor. Na pia ningeomba KIWOPA pia wapande juu kidogo mpaka national government na executive yake. Kama ni ministries waweze kujua ni ministry gani inafanya nini, kwa sababu wengi au kumashinani huwa hawaelewi. Ngwatanĩro ĩno ĩranĩire gũtwara kĩgomano ta gĩkĩ kaunti ngũrani cia bũrũri. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani.